Bu biri tuhalaq onna elbaq janwa tiydin diyen şüge kaçtıvalaq profesyonallarga urutardım. Olihin bu bete tuspata löbürdäq bolar. Ondan bu bugünkü выпуска reklama kellerebin. Bu reklama ollanan tuygun mebelgen ol keller роликтарын көрөргүтүгөр ыңырабын. У каждого из нас свои представления о красоте и удобстве. И идеальная спальня – это та часть дома, в которой вы чувствуете себя уютно и комфортно. Продуманный дизайн с бесплатным 3D-проектом от Тойгун Мебель прислушается к голосу вашего сердца. Стильный интерьер и огромный выбор материалов будут соответствовать вашему внутреннему мироощущению, а соблюдение сроков и уборка за собой будут приятным дополнением. Создайте комнату своей мечты вместе с Тойгун Мебель. Приветтерин, же кетехилях, күтүлях, же тутутун туһунан выпуспутун сагалыбыт, кепсәммитин. Же бу бир улахан сонуммут же туттан кирдибит, өр багайы сүтэ харыттыбыт. Олгунан баран сонуммут элбэх, билигин биһиге бу же тутутун туһунан кайдах тутуу барбытын, туох ырахаттары көрсүбүппүтүн, туох сыгаларын орбуппутун, бартын түмен муньян сүбелери тахарыхпыт, онноттон жехигер киреммит, ону бартын сихили кепсетегин. Бу дебит самай кергеле, Джон аймактарбыт мустар сире зал болар, гостиной. Бу манна буланы бу второй свет теннах, улахан түннүктердэх, же сырдык болун ден, онна бу потолога буланан бу үрдүк потологтах болар. Онна манык бу ухуна устата бу туох гостиной бу тухар барта бу үрдүк болар хөп. Манна булана ан бастан кепсетер битигер. Бу маннык барда залбыт барда полностью маннык үрдүк потолоктахтен кепсеппит. Олгунан баран бу тутуу бара туран билбиппит. Бу манан 2 метр болан баран сабабыт дебиттер холобура. Ону быхара тааппыт биһиге уланан 2 барда полностью ден кепсеппит деген демит. Ону хогоннук дебетахпит ден мелжехан кепспиттере. Олгунан мураттан олох биле эме бебит хаямыт ахсан. Оннук дем болуохтаах, биһи жебит самай кергеле, биһи бу кең коң сырдык залы багар буппут теммит, бу маннык оңоттор буппут хөп, ону олонтойбут турурсан турамбут, онна бир нюансы деме умнан ону чолкайдабатага өппин, бу каптахыннара хөп, бу буланан борустой каптахыннарынан турар, ону мен боллаанан каракпар биле шпунт досканы көрбүтүп. Манна болдар бу второй свет теммит. Бу курдук болар. Каптахана. Әме маннык обычный каптаханынан барбыт. Мен буларны тох шпунт доскалар болу деген алды маннык не обговорили битерде. Олеген бу курдук барбыт. Оннук оңруктары деген абытым, онна биле умнан кесиппит. Онтон эппиттере, хуг бис метага мәне көннөрү доскалар эппиттен. Хөп, олеген оннук. Онтон бу түннүккө келер боллакка, түннүгү тохтен болбута. Бу маннык бәтин проегынан түннүктер бит букурдук болуктактарыты, онтон кенлер боллагынан же тутуулла турдагынан бу маннык түннүктер табылды баттар, хеха борустой түннүк болууга дебиттер. Ол бетер бу маннык курдук болуктагаты. Маннык 2 маннык тохта болбакка бу курдук маннык борустой
оңора хатабыттыр хэп. Оны мие биһиге биле проект бут уже оңоллубута бигергетенли бите. Олхин олох маннык түннүк бүтүн кайдах бу картынга көрөр бүтүн курдук багарабыт темет оны турурсууппут. Хэп онна өссө бир спорный момент бар эте. Бу буллана тух межкомнатный аннар бололлар хэп. Тух стене. Бу кос онна зал иккердитнагы стене бит холобура бу тух болар. Икки түттен утепленный звукоизоляциялах стене. Стене буланы перегородкаларын манны оңордулар. Егер звукоизоляциялах буланы изоспаннардах быгы. Хөп, оны булланан кепсетербит сагына эме өчө байтык аны тем бахар биттера. Звукоизоляциялах болар барта туох, оны барта учоттубут тебиттера. Ол гынан баран тутал бу бүтүтүн хагана биттера. Бир даскара оробут тебиттера. Оны бир даскаден олы бу каптагын эре. Бир каптагындан турар. Бу ого-кого олата звукоизоляцияда хок болуктак денде. Оны меттен бихи бәбит турурсыз тураммыт. Кайда хоннук болугай бихоннук тен кепсеппетакпит темет эме хаябыт турурсууппут сеп. Ол гынан баран биле этинник моменттары бихи фиксациялабакка калбыппыт. Уэлхин манык аксарга турурсарга ырахаттардагы. Онон эге холобура бу курдук нюанстары хаянда учуттан онна этинник бягат компанияны көтөлләр булахатнан бригаданың да көтөлләр булахатна маннык тен бартын учоны хаяк фиксацияланы. Бу маннык оңоробут тетлер, ол ата бу курдук оңоруктактарын курдук кына. Хөп. Ча, онна технической биле уйомкаха турар коска барабыт. Ол буланан хакырагас болбута. Он той бутер булана уубут уйомкаха туруктагы хөп. Оны бу киребит. Бу кыпкырагас коска бу туох бар. Суунар раковина, унитаз, ванна. Маннык кырпы эме манан перегородка баатыбыт. Манан буланан душ болар. Манан буланы унитаз турар. Болген. Бу курдук перегородка манан эме бар болар. Газовый бу охпут турар. Оны таханан бу манан улахан маннык ёмкас турар булуктаат. Ол ёмкас бут эмихе бу курдук булуктааты. Оча бихи ваннага хайдак тахатан килбеппит. Оны биле оңороллорун хаңанан бихи ыйытылхан этеhe табыппыт. Кайдах тағаны баппат курдук теммит. Оны булланан батар эхит оқут кең дем болбута. Онтон барта турбутун кәннеттен бу газ туга еген счетчига ен турбутун кәннеттен манан кайдах тағаны бу маннык болар, оны өссө маннык. Бу мана хабы хоқтақын, мантан булуқтақ, очонан биле ёмкаспыт баппат. Олихин бу тахаджа ёмкаспытын турар баппыт, оны тахаджа көрдөрүен билген. Ча бу тахаджа тағыстыбыт, онна бу туу көрдөрөргінамын. Ёмкость пытын хэп, били эти ихиджа технической битер баппатах ёмкость пытын бука бәйте манна тахаджа ылан хаябыта. Маннык утепляйдан кәбіспіте. Бұлланан тоқ полистирол, оны тахан маннык мағанан били ари кырғывайдық көхіннен ден бұл маннык бүрген кәбіспіте. Онна бұл ухун бағайы тоғдетаққа били ихиджа тех помещение бітігер ухун синнигес маннык болуқтақ тенеті бұллади, били батар хатаннар. Onu jiginen bihi erdetten manныk tahaja turarın bilbipite bite bollar batçı ürdük gını hoqput ete. Namha xoğuz manныk uğun sinniges gınıqtağı tep buladi. Onda bu bir krasata buturar. Eme uçottan mataq. Bu ollanan toqput septik put ovattoror turbata bu kelle. Ha bu ise üşügey toqtem. Xolobara manı ollanan bihi septik putun bu manan qaspıttara. Bu turabın di. Bu впритык, bu фундамент турар, онна бу сосед күрөтө турар. Бу манан олох впритык, манык упулахан жама хаспыттары. Онтон буллаганан бу сосед бутайдар бута, манык тутулу хуктак тем болбута. Бу мен көрөбер эге олох сыгыры туттугут, мен көрөбүттен манык тейчи булуктак кыттен. Ол онна мен биле уже бәйлерин кытты кепсете табытым, строительный компанияга пиппит, оны питтере хуак манык бихи тутабыт, бараларгар манык тутабыт, кабыт тохты болбат тебиттерин. Соседкатын кытты кепсетин, соседкатын кытты бир тылы болуун дем болбута. Ол гынан баран биле норма дене онна интернеттен хасыхан көрбүтүм. Сосед көрөтүттен 2 метр тейяктага беккен. Ол ата бихи манан канан дагында турурар кыхпыс сук. Ол хин проектировщиги биле болбутум. Социальный сетимнерден, оны айына булланан, айына
Кел. Ана бу айынаны булбутум, онна кенеха биле бәтигер сурьямын тақсыбытым, онна пите бу маны көмөккөтүн нада, бу маны болбат ден. Онна же кеннетигер. Ча айына булана бияха хүрдаган көмөлөспүтө бу септик бопрогугар, оны бәтигер биле чаханай тақсамыты ипыппыт. Оны айына ча бахаран кепсәре маны. Ага. Сарданага холобур калбитем, онна септик олох впритыката фундаментга. Соседка имеет чуга сата где-то 5 сантиметр эре калыр битетлер. Вот. Сиртен фундаментан холобур септик как минимум шуга хир бодда хирдах боллакына 200 метр таяктах обязательно фундаментан. Особенно бетонный фундаментан. Вот, потому что септик сылас поллади, онна төһөдө кине утепление лаган иһин, симбир сылаһы сирге берер. Вот, чтобы сир камсабатын, линзу өскәбәтин, тем более манна оказывается сир сымнага себетсе бу участокка улахата, вот, оннук холобур олох табылдыбат жигинен һәр. Онна эрде холобур проектка болгомто уранда терилте участокка келен, үшөйди бланнан оңур буттара бите боллар, то атын картына таккыта. Септик холобур Бу же турутун эме. Ага, же турута багарулары ете, маныкине септика месте халыран, фикалка холобур албор хигер кирики, да, кири хога тебетер, ыра хогос киреде, да, ага, вот. Ол деген өссөтүгүлө тебин үчөйдик бланнаны кынада тутуйнине, терилте тутарда боллагана кахайын онно участие должен принимать. То есть бейте барытын көрөн билен, истен сүбелехен, вот. Онно те септик бүтүн көрдүк. Бу септик бүтүгө була ухум турбата метрени да. Бу санузел манна турар болат, септик боллагана онно турара уже табыга соғата, ол деген кеннигер дем болбута. Онна кеннигер болған фундаменттен тейен бара, онна бу уже откачкалы турбата манан тақсар. Ол турар септик. Фундаменттен 3 метр тейпик кетти, онна соседтан 2 метр. По нормам нормально маннык болуктах. Но для удобства багар арыча проект хагылында багаратын болу этеди. Же тутутугар бәбит опыттан үлестехпин багарабын. Тоғы же таққа берген дывыйыннан элбақкихи ипотека ылан же туттарды. Оны же тутутугар боллағанан бихе үксібіт бары строительная компанияға барабыт. Оны строительная компаниянан біле под ключ туттарабыт. Оны боллағана ондық туттары рәме бәйті кәкке устуктарда қабыт. Оны бәбит сығалар бытын. Учоттан тураммыт букурдук сүбелери устаргаһананны бутсеп, тоҕо диэтэххэ киһи бастаан саҕалыырыгар нахал баҕа билбэт эбит. Нахал баҕа билбэккин, наһа улаханнык строительная компанияга эренэгин, онна ол эренен бараңын биле ыытан кэбиһэҕин була дие, контроллаабаккын, под ключ бээлери туталлар, под ключтен ола эбетер биле кирдин даганы олордун булуктах. Олихин бихи оннук эми ханаалах, оннук тен өйдөбүллээх атыбит. Хөп, онтон боллагана строительная компания билигин наалбах. Хөп, онна же бихи буллана былырын саас хагалаабы бутсеп, ымыйыгар көрдөн, онна түрген-түргенник камсанан биле ДВИ программатынан туханық соқайын ден. Онна бу программа бүтән қалы ден ықсан қадыр биле түрген-түргенник камсамып бұд. Онна бу ДВИ-га кейрен баран одобрение кәлбетігер строительная компанияны көрден бар бұд. Оны же түргенник бұлақ соғмыд, түргенник жеті тұттарық соқайын ден. Аны буланын строительная компанияны әлбәх бары биле рекламалары арай наха чүгей, отзывтары наха чүгей, оны бастакыннан мен сирдетерим ден смета тәһөп, үшүгей сметалах болу, қаяндағаны маннык олық ымпыгар-чымпыгар тие, строительный материалларыгар тие, қаяндағаны смета бар болуқтақ ден, мен туз бәйім ирдебілләғ атым. Ол оннук сметаны берер қастерілті бары бітей ден. Онды тыйын социальный сетимнері қаспытым, онна әлбәқ кехеттен біле отзывтары иетіліспытым. Қаннык тәрілте шүгейей, қаннык тәрілте шөйдік тұтары егенде мүнсөп, онна ол оннук бәйім сетімнәмін
кекке строительный компанияларга тахсыбытым, онна бәм Pinterest'тан алог маны картынка буланыл бытым. Бу картынканан же болуктактен, онна бу картынканан баалыста эги бәгат суматын этенжен. Оны бие саңар мөлүөнтен сагалан, хетте аңар мөлүөнгө диери кенилер бәйлерин хумаларын хуруйбуттара. Онна сметаны берин ден биле көрдөтөккө бу ханатакка элбактерилте сметанын үлләбет эбит. Ол бетерен подключ договор төһөрсәгән. Онна сметата хок үлли биттилер. Очоны эн көрбөккөн ханнык туох материалларынан туталларын касыналак боларын, онна аксырга эме гырхан болар эбит. Ол хин сагай басты көсүбем каяндаганы договордар булахатынан сметаны ирден. Хөп сметанда хок үллер терилте боллагынан олата уже мандык тогыр вопростар өскетер буллайды. Би бир терилтени булбуппут сметаларын мен сөбүләбитим. Тогы дете хабарта кыржыкты хорулду бут эте. Белиңи рыночный сыйнатыгар сөптө бәһәр сыйналар эте материаллар бит. Оннан сен хүрдәгән бардын орунугар дип күрдүк сыйналарын онна биле туту этабын бардын тутуханнар мандык смета орбуттар эте хөп. Вот, оннук хагалаты бит, мен хама үшүгө сметалак те мен тохторгар офистергар тие харытты бит. Бардын хачудук кепсәтилер, либаттасты бит, онна че договор төһөрсәк кадем болла. Кинлер була под ключ тем болбута, онна жебитин бу мандык кына бит темет эппит, ону кинлер бәйләре проект оңрабыт дебиттер. Хөп, итече смета чагыр этер боллаха ити курдук, онтон иккиз вопрога буланан бу участок бытыгар кайдах канан жебит турара, онна кайдах турара денете. Оны болланан бихене бу улах соғыс сирге отон булырын булана у бөгөтө ылбыта же харута ылбыта, ол инена нар куран серете буллайды. Онна бу манан туттарык бытын багарабыт деппит, оны аха сөп дебиттер хразы, оны канан анныгыты, канан токтугуту эреден иппиттер. Оны бу манды кыргыбай батып көстөргөнө участок бытыгар турдун дем болбута хеп. Билбеп буллах битти, канан эре ол септик туруктакту, канан эре туох онну кен мамяннары биле борстой кихи учоттава тебитсеп, оны хайдах масыны кирере, хайыра, оны ен хаябаккын. Оны бу чаманнык жебит манан турдун дем боллар, сөп хорошо дедлер, ол терилтебит, оны жебитин тутар битер ол уча эһиги кумакытын куттарын, тоохутун куттарын сергетин белемнен дем болла. Хеп, онна ити уже 2 туга фундамент вопрогар киребит. Фундамент оңорорга боллаганан кергенин бәйдә туттар бита бука. Банык куттар бита кумагын. Хеп, аны жегинен фундамент оңорор кумагы мен хана бар ити терилте бәйдә оңорор ордук быхлакты. Дакка биенин аңарын боростой кумагы купута, аңарын булланы килдәмскай кумагы купута. Чабагар үчүгө болону келин биреме астагынан бирде билебип буллайды. Мен була билеген толору бардын кеп себеппен фундамент тухнан эме выпуск каяндаган таксыга хөп сихили онтон билген буланан биле түргеннек сүрүнер моменттарын тарыягым сөп бардын олох суруннум умнубат курдук кына. Биһиги жебит боллагана уна 13 метре онна кетите бу туохоттүтэ зал светтах маннык үрдүк потолоктах тоқпыт тоғы саңар маннык кетите. Онтон бу кухня өттүтэ бу олорор сирим бу хеттаңар метрелахы. Опсая олорор жилой площадь тем буларди, олорор бу площадь бит бихене тоғон 1-2 дем булаты. Оны чөпчулан көрүгүм сөп. Сөп онда боллаганан чотон сүбелерге кирер боллаха же турар сирин проектировщик гытты бахарыхана да биттен. Ола бетер строительный компанияны кытта эге үлелен саглатыгыт, олата ол строительный компания бартын билерден болбатага бит. Бихонук тиянатык битче хола бура. Тутууга үлели хиджер жоннор бартын билелер олихин бихигинерге эренен келисип битсеп, олгынан баран эме тоқтар көрсөйүп битеп, ырыхаттары көрсөйүп бит, тока келинде. Кири. Капсиларобун. Ничего. Хеп, онна буллана аны ёмкость эме учоттоханада били у ёмкаһын канан турарын еген деби курдук. Бихене буллана жегер туруктагы сеп, аны мандык тех помещение бутын наха кыргымыттар. Олхин ёмкость бу жебитер баппатага, аны кергенин буллана тагар мандык утепляйдан баран жебит тагар турурабыт билеген.
Онна биле фундамент мытыр впритык каспыт септик бытын. Ол түттөрү аны кергенем ол аны бартын көмпүтэ. Онна проектировщик ыңыр бытым. Маннык атын туора терилтеттен проектировщик. Онна кеннен сүбелеттеремит септик бытын атын сиринен капсак. Жебит кеннигер кастар быппыт. Күн киирерин, тахсарын бартын маннык көрөрһөп. Онна тыыл амия дема. Роза ветров индени бартын аксаллары бит. Оны бихи, оны индени билбеп булак бит. Биһага участок бытыгар ханан кыргабайды көстөр эбите болой жебит. Ол онлук турдун демитсеп. Вот, онон боллаганан каян даганы качыгытын оннук кырытык даганы ол экономиялыыбы тегинден болбаккагат сүрбе отут тыгынчаны сметчик проектировщикка анан тураңыт бартын ол ону учеттатын. Очоны кини бартын по строительным нормам көрөн, онна эги жиңнах сметаны каркытынан көрөкөт. Мен оны билин теңнен тахарыгым. Бихи булланан строительный компанияга сметабытын отторон бараммыт. Үләбит бүтән эрдәгеннән сметчикка хакастабытым. Онна сметабыт манык 1 миллион разницалах. Мен оны сөп техныбын строительный компания били бәтер гарантиялар, эппетнесылар, олин олонны тугар хамнастанар ден. Эти өссө ары добросовестный строительный компания буллади бәте ол наха улхан сумманы эппетах эбиттеп, онтон хорок тәрилтелер биһига хеттан 1 миллион дебиттер. Ол бетер биһи жебит боллаганан 5 миллион 600 тыгынчага под ключ тем болбута. Онтон сорох тәрилтелер боллаганан, онтон сметчик бәйтін сметатынан у хатчытынан бу рыночный сыйнатыгар материалларын аған, подрядчиктарын бартын аған туран соттабыта 4 миллион 600 болбута. 4 миллион 500 болбута. 4 миллион тыгынча боллади. Олата бихине 1 миллион разницалах болан тахсар. Мен итине улланан киллерен берегим бу туакка сметалары көрдөрүгүм. Бу бастан договор түһәр сербитер маннык эскизне проект оңоран бербиттере жебит кенин. Онны булланан бу тас үттүтэ хайдах болара опсай маннык площада бу туга жилое бихине батча болары битсе. Бу 100 метр 100 тоқтан кыра болу хоқтақ тепит жилое. 100 квадратный метреттен, оны бу батча дебиттире, онтон туталдарын сағанан кытчан, бу жилой площадь бит общий бу тех помещенияны кыттаган, тех помещенияны ахпатак агуан бир дені бит квадратный метретте хөп. Онна бу курдук бартын карты скалабыттыра, бу манны курдук болар көстөрден, бу ис үттүтүн, тас үттүтүн бартын манны курдук тугунан. Били кәмәйін бартын ыян туран хаябыттыра. Онтан эти ис үттүтүн били гостиной быты, неген ақсарбыт сағанан арай проектпан қаспытым, тасар үттүтө утвержденный бітсеп. Олеген бу маннык проект түхерсер болақатынан же ис онна тас үттүтүн ирдир болын. Оны таханан булана маннык бу смета. Маннык сметанан үлеләбіп бит. Бу смета бытыгар болланан әме нюанстар баллар сөп. Холобура этер боллаққа бихеха бу брус 15-15 брус тен бу бихеха олық туттулу батақ брус эте. Онна тоғары бу манна хаджар ди 156 тыгынча ден хөп. Этинник курдук маменнар хен қастатылар. Оны таханан боллағына бу тоққа бар. Манна пружинный узел дем бар. Бихеха боллағынан жебет обычный брухынан тутулу бута. Онтон пружинный узел боллағынан профилированный бруска тутуллар бит. Оны бу 500 штука дебиттер. Оны боллағынан эте проектировщиктан итилас бар этер. Хеджиягат сағаға хеттон ен штука бар эте туқтаға бите болдар жир. Олген бу маннык эме түгеннери өйдөн көрөр болун, бардын разы баттаман, баттаспат болун ден бәм эме сүбелен этемете. Ол абетер булланы эһиги бу хынатын билегат, оны строительный компанияга бу киндер сметаларынан эме теңнен көрүп көтүнсөп. Холобура. Онтон биһиги эйталаспыт тәрилтелер бит хеттен 1 миллионга тие, оннук сметаны биһи жебитен тутабыт дебиттер. Ол абетер киндер бу каччы ипотека бут аңарын бардын тоох бетигер уктар болон хепулайди строительный компания бетер ылар ден. Олин оны ме учоттан тоодида хабиһи дывыйыннан барыстақтық дви ламмыт кыргый каччы били кыра бырыгыңа ипотека ламмыт же туттарабыт тиһаныбыт ол гынан баран строительный компанияга биге каччыбыт аңарын белектен кебер курдук боллакпыч. Олин оны ме учотту канада, онна холобыр сметаттан наха кейттен таханан болу хоқтақ тиһаныбын. Хөп холобыр миллион ден сөп.
миллион ден, балтара миллион ихинен эти сөп строительная компания бәйтен туга боллар. Камнаха онна кини онно гарантия беритеген онно кирер сөп. Так, сөп аны боллаганан строительная компанияны кытары биле кепсети барарди бастан бу маннык болар, жегет маннык болар. Тух материалыттан боларын, эм бартын договорга хорогон киллер бәкке биле тылгынан кепсетагынди. Элбек баая мамияны олонна биһиги инник болар дебитере сөбүлэһен испеппет, онна үйөрүнү кутта биле ылынан яган булдади. Онтон битегер атын тух материал келер кепсеппет тугун болбакка халын сөп. Олоннук түген үескәбәтин курдук кына эһиги бартын фиксацияланы яктакыт. Телефонга устанду аудио курдук кепсетигетен устанду маннык фиксация бар болуктак. Отчогунан эре эһиги бу кепсетини да кастыр кыктакыт. Бихеха оннук случай болбута. Түген холобура бихеха болланы эти жебит ол второй светтах амай кыргыбай залбыт маннык туга патолога болланан барта маннык тух болуктак тен мансарный курдук онна ухун бо зал тухар барта ухун патолог болуктак тен теп онна бо межкомнатный стенелер тух маннык икки стенебит межкомнатный бит болланан тухтан турар каптаһын оны ортотугар маннык изоляциялы звукоизоляциялах оны бастан кепсетер битер оннук тенете оны болланан оңоролорун ханан бир каптаһын эрете батта дибиттер оны эстен акса табыппыт оны канна дагы фиксациялабадакпыт канна да WhatsApp-кен кепсеппетакпыт бэбит маннык уторо көрсөн олоромут кепсети битер оннук киддагы Олин оны хатан да кастабадакпыт олгынан барам мы настояли хайда оннук болугай бире каптаһыннан турбат бяга теппиккит темит оны аксан тураммыт олох этиһен тураммыт турорсууппут яккып оны таһанан материалларга кирер боллаха крыша доктора бу спорный моменттер дем балар ола битер биле ки были ахсар тух моменттарга патолога аттым стенелери аттым аны утеплениега бе утеплениега вообще нады батакпыт онна хадары биле тон утепляйдылар деп күрдүк аны араксаллар эбит биле холобур опилка ду эбетер тохту бе патолог бу үһэ крыша бут үһэ тер холобур опилкалар хаталлар аны опилкан каннык сортах болуктага тө маннык кетиттэх кына кутуктактарын иң бартын билектэх кына бит тодетака хорохторга опилка болар хорохтор булан үчө байдык базальт иңдеп күрдүгүнөн утепляйдылар эбит хөп бихити момент вообще тыпатакпыт ахсыбатакпыт оннук опилканын жыгытар аны крышага кирер болаха металлочерепицага металлочерепица булланан биһиге маннык үчүгей тохтах оюлах металлочерепицаны демит каяпытсып аны кеннер бәлере тута хаджар жээлеригер объектка иҗеннер көрдөр биттере аны эппит бу маннык курдук биһи крышаны багарабыт аны маннык металлочерепица таларын сөп депит нук болар дебиттер онтон по факту арай бир күн келбиппит дебитер маннык тохтар хаталлар бит Олох борстой чепчики хыналах били металлочерепицалар галбыттар. Оны мия акса хатаатыбыт, оны олох мия мөккөһөн кебиспиттере. Хуох биһи маннык теппит. Ол гынан баран биһи сметалах популади, сметавтер металлочерепица 5 тыгынча ден турар эте, 1 штуката. Онтон ол биһиге ылбыт биле заказтабыт металлочерепица бут как раз 4 тыгынча агыс мөһөгаты. Оннук энегнамыт биһи аксан турамыт ол сметавтын заказтабыт, онна ол крышабытын уларыппыттара. Хөп материалын. Хөп аны буланы түннүккө кирер боллаха бихене хамай кыргыбай түтәте второй свет тен манык улхан түннүктер болалар. Хөп 2 улхан оны маннык өсө треугольный түннүктер болалар. Ол түннүктер битин булана проегар наха шойгына ургуйдан барамыт олону бигергеппит. Оны бигергетен барамыт биле үле бара турдагынан арай бихектелер. Этинник түннүк табылды дебит. Бу маннык ара түннүк бар ден. Упрощенный вариант бихегыттылар сәп. Оны хаятым хуа биһи проект бутун уже бигергетен барамыт билин улар паппыт тем болбута. Ол ген киндер биһи багарар түннүк бүтүн хакастан тураннар оттор буттара. Түннүгү кепсәтим эти түннүк бүтүер эти нюанс бар эте, оны боллана
Эһиги бигергетилибит проектка уларытыны киллерер боллактарынан сумматын эмие бартын учоттуктакы. Тодитакка эһи түнүккө улахан соос сумманы уппуккут, онтон киндер буллаанан ары борстой чепчике хоосынага эһиэхи буланаалыктарын сөп. Итинник моменттар бартын учоттурга аксарга смета хаянданада. Аны боллаанан бу строительный материаллар балдырды. Агалбыт материаллара холобура төхөл бага галаллары. Уну сметаннан барта хорулла хаджар. Тёрдон куб, биохон куб иген денсеп, оны барта каччыта иген хорулла хаджар. Аны биеха буллаанан тох тебиттире. Биеха сүрбе 5 кубу эбиессө агалбыт тебиттире. Аны бии манна жебит аттыгар жебит турар буллады. Эрге жебит манна жбу көрөбүтөр турар. Участок бытыгар, ол ен төхөнө агалбыттарын бартын кергени мага хаджар. Кас куб агалбыттарын, кас куб мутаманнык тугун бартын билер булайды. Оны хүрбе 5 куб точно агалбатактары ди. Бир да куб онну келбетага итманнык. Өсө итагас 2 куб итагас келбите хөп. Онтон эттәгәм ди, хуак би бартын ага хаджабыт онну келбетага диеппер. Хуак куб болбатага бит, штука дем болбута. Хөп, ол ата этинник биле бәгә деме ол кас аксаны неме агаңыт ага хаджахытынада. Ол эһи бар бәгәт качыгып буллайды. Тогедетаха ол канеттен этеллер, ордубут материалы бартын бәбит лабыт дилер. Онтон того эн бу сметаннан бартын эн төлөбүп боллахынан бу тоқада материалга эн ол качыны того төттөрү. Ол бәң качыгар келбит того ол строительный компанияга белахтыяктакыны хөп. Ол ин итин мамияны или баттаргытыр раза аксан кепектак. Бу смета бар. Бу сметага килбит материал барта бихи жебитигер халар ден, бихи бәбитигер халар ден. Халар да болланы, ордор да болланын ол бихинен болар булар. Бәбит качыбытыр атлахан лабыт. Билем 1 куб, 2 куб наха сыналах. Оны холопро 3 куб ордон халы, оны бартын инже баран халыктары деп көрдүк. Сөп. Хөп, аны болланын бүтте. Билеген проектировщик онны сметчик эме бәйтин тугун кепсига. Казбити кихи крыхыбай онна сылаз же бағарар, ол тухугар әлбәқсыға өскәбәтін ден кихи барытын бланнан оңыруқтақ. Проект барыта сирттен хағанар. То есть участоктан барыта тутулуқтақ. Же ханан турара, гараж ханан қолыбыр удобнее заезжать, септикка ханна месте бара. Ондан барыта уже коммуникация қайда қағары бұхарылар. То есть бастатан туран кихи коммуникацияны бахарыктак бихи сака сиригер олар вот, то есть вечная мерзлота, тымны, вот, олгин барда коммуникацияны хагалнар хэп, где удобнее и быстрее провести теплотрассу девик курдук. То есть он танхалтан уже сану зил ханан турара бахарылар кухнян ханна турара ме күн эргириттен тутулуктак холобур бары сырдык кухня багарабыт. Вот, эми он учетту канада күн ханан сырдык болара киреранын холобур эми бары фэншуйнан багаралар дел эми онну курдук да оны учетту такын холобур күн кайсхатын. Вот, онна ол участоктан барыда уже же проега сагылнар. Вот. Эти смета орогуна дем барди, холобура бу строительный компаниялар бәләре туспа смета ораллар бит, бигән үтәлем билләпче. Онна бу җиннәх реальный бу сметчик бета ор бу смета дем барди. Онно холобура строительный материаллары килләр агайт, тохтары подрядчиктар сыналарын килләр агайт, онда рыночный сынаннан хетеңнәңит онлык смета ораллар. Оны тохтан өсө тутулуктагы смета. Сметаны агыргар булана обязательно проекттах болуктакын. Ол проектка булгана, то есть наружные стены, капитальные стены, перегородки какие, допустим, обшивка-то тох болары, вагонка ду, доска ду, звукоизоляция лахту, звукоизоляция тахохту. Вот, тох материалынан утепляет дырын, каз сантиметр слой утепления болара, тох технологиянан туттарын, әми болағына бригада холобур қайдақ бригада келен үлелейре, бригадалар әме раз рассен калақ болалар, үле әме атынатын рассен калақ болар.
вот сметаға ол барды көстер болыр. Бригадан сыната барта хурулла хажар булади олону. Колобор под ключ тир болахпынан ол хигер тен насогон газовый били огогон ин барта кирер булади. Вот, под ключ-тен, допустим, под ключ терилтелер имеется в виду фундамент, көндей, онна отделка, онна можно с коммуникациями, можно и без коммуникации ден. Кихи бәйте, қағайын бәйте бұхарынырыну. То есть, кені чепчіке хоғыстық бәйте ме коммуникация тұрден сәп. Жанар проега хоқ бетонный фундамент кутанке беспек болатчылар. Вот, оно, наоборот, проегынан фундамент оңғылуқтақ. Кеннеки жанар әбир асқотка кирен қалбаттарын күрдік. Әбетер, допустим, білем фундаментен тугары олар тыққын барып болдақына уже бағыр бұд қанды көрі қоғын табылды мәнсеп. Әбетер, интернеттен олалар готовый проекторы. Ол интернетка обычно каркасный, таз желер, әбетер клеёный брус проекторы болалар. Кеннер бары арас-арас технологиялақтар. Онтон бихиджелер бит брус естественной влажности, либо стандартный, либо профилированный. Вот. Кене бейте туспа требованиялардах, то есть именно бихи брус бутун кене технологиятын учеттан туран проекттақтаққын. Холобыр экспертиза курдук эме барачым, то есть уже туттуут жоннор. Терилттага туттуут болалар, эбетер бәйлері туттуут болалар, онна холобыр кыхны торабыттарын кенне тымны дилер, онна тоқтан хылтан тымныны ден ыңыратчылар холобыр. Әбетер таққан көребін холобыр крыша утепления тынде. Сметаға кеннерге опилки ден хуруктақ болыр. Но таққан көребін атам не опилки, атам стружка или щепа болыр. Кене сылағы туппат, то есть билбет ки бахарба полать, бо опилка хатарду, стружка хатарду денде. Даже строительная фирма снабжения сторону билбеттер. Вот, биллерига опилки ден атылылар болади, жаннар. Вот. Онна, конечно, сыла спарта крышанан таққа турар болади. Ну, не крышанан, а потологунан. Вот. Чатугунан хама шугай крыша холору утепления тыгар? Опилка, женнах опилка болуқтақ, опилка мелкой. Біле лобытақай болуқтақ. Оны қас метре болуқтақ? Бихеха кычабыта 30 сантиметра. 30 сантиметр. Вот. Онтон моста утепления тадем бар. Вот. Онна мен нюанс поголях. То есть есть тяжко с теплым полом, где тасутта болланы ламинат болар, кварц-винил болар, плитка болар. Әбетер харамос тадем бар. Кине можно доски можно постелить, шпунтованную доску. Әбетер болан олар доска үрдітер фанераламбраны ламинаттан кәйбихе қасеп. Вот. Но жаннар тоғыра бары қарамоста тымны диханылар. На самом деле қарамоста тымны болбат. То есть келіне хәпкен ордаққына септақ технологияннан, если выбрать правильный утеплитель, чапчараском макка, допустим, хин улахан хоғыз слой урдаққына бихеха сақа сиригер наоборот үчей болар, потому что қарамосталақ тұтындаққына фундаментін проветриваемый болады. Вот. А сақа сиригер наоборот проветриваемый фундамент үшігей глухой болбаққа. Вот. Вот эти был ленточный день, что глухой был? Хо ленточненга харада моста оңроққа хэп, стяжка с теплым полом да оңроққа хэп. Стяжка с теплым полом можно, если ансерин учей болана, катанах им болана. А то бедес у нас на теплый полах быть. Идти может быть чревато, допустим. Да, потому что джесалага Сергей берер, а оннука сымнағыз участоктарға обычно түргенник белер әтчі. Очо жебіт қамсын хөпті? Мостаға тусат қылын сәп, аха. Бақай қаған білдіңде. Атасы кәп әппетәм қомайо, демеден тұлба тәстімде. Олар бұлағы. Себет сымнағыз әті ойын құттар бұппы дағайды. Құттар бұттар бұттар бұлағы. Жегінен теплый полу хоқ бұлықтақ бұлақтары. Атын атсыпқалатаққы тейінде. Атсыпқатын әметі тұлықтақ түхі үрдікті хоғыстық атсыпқалағы бұлаққытына әме чөй бұллайды. Чөкөрек бұт, оны кәдім бейде көрек бұллайды.
Бағар олықта білдері хоғады. Sen göre anlatılabilir. Onunla профилированный на обычный брустен тухатына. Профилированный брустен тоқшып бастақтен болар хэп станокка профилилер кенне. Вот. Уратыта ден болағына тас көріңе үчігей. Онна кенне қана пақылыр на тоқ. Ну, то есть, мұннуынан қана пақылығын, но между венцами не надо. Не требует. Вот. Сыналах болар, потому что сама услуга профилирования биллер, денергире эльбир, потому что кене уже 16 сантиметр бол бакка, уже рабочая высота так китчир. Потологун китчаватын ден эльбэх осар гири урагансы. Әбейтім транспортировка төттүрі тары тахаргада, холобур бихиртен брусатылхаган, иккесерге профилируйду жаған, төптері участок карағылаған. Холобур олы биллер әбетер расходниктары месанлахтар. Ан уже онна обычный межвенцовый джутур баккаган, экошелтер урагын, узел сила туттаган пружинный. Вот. Ол барыта сенентигер әбер. Вот. Но көрүңө чүгөр болар. Уратыта ден онна тоқ. Хатыра бригада тутохтах профилированный бругунан. То есть опыттах. Онтан кайдак капсетер гиттен болла. Хорок бригадалар сразу этелер профилированный бругунан тупап бүттилер. Әбетер хорок бригадалар наоборот профилированныйнан хөбүлүү бүттилер. Но обычно профилированный брус үлете ордук бутан болар, чем обычный брустан. Обычный бругунан холобур туттарга хаптарга ен ордук түрген болар. Хотя кенне струстугу нейинде, но сен бир үле ордук түргенден барар. Хорошо, махта. Бу бите хекылларга ушипы фундаментен бәбит, утепленная шведская плита ден. Кене боллагана утеплениеде сирен, ну, сирге урулар, олар дүтінен болан бетон куталар болады. Вот. Мен нук фундаменты холобур жега бассабат тиханыбын, потому что по опыту тымны болар кене. Вот. Гаражка барсар үчүгей, высотата ең кыра болар болады. Вот. Но үксе манна сақа сиригер ушипыны сыйхан ороллар. Мен баланы бийтемет көрөбүн, кенне сепке оңор буттарын. Вот. Олыхен лучше ленточный, эбетер лафетный, эбетер монолитный, бетонный фундамент ордук болуға. Вот. Терилтелер эти ушипыны заказчиктарга того предлагайдылары ден мас эргиригер кеннер экономиялылар. Онна холобур бидде заливайдан кастахтарына киннер хосуле оңор боттар кеннике. Потому что ленточный ган стяжкалыр боллакына, то есть бастан ленточный кутохтакын, кетехтакын, атын бригада келен, или уже бригада кеннике болан баран стяжка оңоро келер, с теплыми полами инде курдук. Вот. Хорошо. Очень махта. Бәйбітін білігіндер тақа бәйбіт әлбі қоғылақ семиябыт, жекергенмет, бұйыл болуағына 2 түйінші сүрбе 3 сыл ақсыны ұйығар жебітін тұттан көхін кербік бет,
Тутуппутун туһунан кепсир боллаха 2-нче хүрбәкке хыл отойын бүтүтә дальневосточный ипотека 6 миллионы ламмыт сагалауппыт. Бәбит әрдә тухта тутуга сыганы хоҗоммут. Керген менән тутар багаттан хагалатык битти. Анбастан оттан сирбитин көрдән бу бупут, бири быга көрдән бу кыз үс ыйдахыты. Оно масынага тие жаммыт, күнайы тақамыт, тох участок көрдәмит буламмыт, онта ипотека бутына адабрайдатан, ылан, онта хатчыбыт Росреестрге регистрациялмытын кенттен түспүдө. Түйәтін кытары оуинниттен хағылан строительный компаниялар керебеппет, бейге әлбаға оғылақ ұлбыт, оғылар бұтығар қызбирділергер қоснады ден бәйбіт кергенменен әме әлбақ оғылақ ұлғылапы болмыд, баға ханабыд әді қызбирді оғылбыт қостақ болмын ден. Оның төт ұтыяр қостақ же проегін көрдәбеппет, онына болағына ақтар бұппыт. Жа қастағаны строительный компанияға ханчы бұппыт, оны беге сербит сына таңардас бәйді 3 миллион 200 бейін түйінчәді, онтан 6 миллион әраллақ бұтты, онна 1 миллион первоначальный сностағы дүбәйбет. Оны сербитин катары төлөстү бүт, онта ипотека бұт қатшыда түспетігер қас қалары жа 3 миллионтан тақа күрді қалан қалды, оны қайдағы 3 миллионға тұтта бүттен. Арай строительный компанияға келдіқ бұтай 6 миллионтан красумманы бәттер. Оны жа қайдамет барсық бүттер кергенім. Қайдамет қантанымы қатшы бұл оқ бұт, жа хатан мұння бұт, қатшыны хатан аттарына бұт, туттан керек бүттер. Онтан хамай өйдан қал бүттен бір строительный компанияға керді бет, оны әрді ақтырды бет, харсын кәлек бет, договор баттаға деді бет. Кәлі бет арай 6 миллион жия деділер, оны хөбілестім. Онтан болағына бұл участықылар бұтығар, участық бұт ортатуғар әрке жия тұрар еді. Ол оны көтірен баран, онтан гараж тұттуқтақық бұд. Оны материалын ұлан біраған бізбәп ұлан, батша қатшы кірімчік кемегер. Оны арба битаны строительный компания қаябат хөбілеспәт. О, бе онны біреме барабап бұд, бәғыт көтірін, бәғыт қаян, бе онын жыртамап бұд тілдер. Арай ол бір строительный компания хөбілесті, разбор оңырық бұд ендетілер. Онтон ити материал бұдыттан бәйбет, томпоттон манық бұрус мас ағалтырамыд, ари әбән беремет, гараж тұттыр арғымып бұд, гараж бұд сметанын 3 миллион болан тағыста. Ол ата жебет 6 миллион, гараж бұд 3 миллион, 9 миллион. Оны истен барамыд, арай кыз бұты таата онна олан, бейе оғы бұд ұтыр кәме болба демат, таққан бірін қалғыд. Онна жебетер, мысынаты выдыра орды бұд, онна да қайдақта 9 миллионы бейе қаябап бұд. Асилігім мап бұд, өссе бей кредитовар болвақ бұдына хатам мап бұд. Мен болвағана отпускаға орауын бұл кызбын көрін, оны қайдақтағаны оғыбын қауларын үлелер таққар қығым хоқ, кредит үйе кредит хатам мат дем болва. Чебе әбет хағылық қадем болва. Арай оуынена қайдәрі тоқуйдамын строительный бригадалары жағынан жоныру көрдәбітім. Оны бір бригаданы бұл бұтым гынамаран үсі кәтәстақытына дейбіті. Ол кейбір ото хурибакка жауынша қайдәрі бәйбіт тұттуқ бұт дейбіт. Аны олағына орды бұт қырчы бұтынан гараж тұтан хағалаты бұт бригада болан. Онтықа бұт гараж бұт ағандас бәйті 1 300 000 болла. Это автоматическая ворота. Оно гараж бұт икке тәстәқ. Мансарна тәстәқ кергенім хыннянар хередеу күдді. Жақайда олық қырчы бұт теймәт деу күрдік мұньона хаты бұт, қайы хаты бұт, онтыға бұтын мантыға бұтын атылы бұт. Олық қыра қатшыға қалы бұт. Онтан туғадай жауы жағынай бригадебін ханан келдім. Оны әтті қайтақ проегі бағараған ендеті. Бейгерде строительный компанияларға жауып болған примерно маннық проегі бағарауыттен бәйбет бағауытын оны рұйдады бұд. Оны бейіна қадары бұрстой байаты білеме хоғжонға маннық клетка тетірәтке маннық 1 метрді 1 сантиметр деу күдік рұйдады бұд. Уруйдаты бұд, бұл манан маннық қостар, оны бейді білбеттен кухня сану зел бір әрәкке тұруқтақ ден, орчоғына удобнай болар ден. Оны күргүйдамыд тұтар кейбеттер ұтты бұд, кейбет болағына түрген үлігердік соттады. Бұл бача куб маснады, бейге хағалыр бұдыр куб маска қасыстуға бірәбіне да керерін білбәпті.
Ооннук кайдары легкомысленный баайтык тутан хагалааппыт багара күүнен деп курдук. Онтон боллагана же алтыны алта күнүгер хасырдатын кергеним хыджан тухалла куб брус ылбытын кейинтен доставкалатта эбиттен киһэ уаваттар келлилер оннук тутан сагалаабыппыт. Ата коунен бригадавын боллагана тухате эти Валентина Захарова ден кыз WhatsApp группалах. Именно бу самостройынан жарыктанар дальневосточный ипотекалан жоннорго бэйга опыт атыстагы отзыв үлестеги ден. Онтан ыйыппар бу Гаврил ден киһи бияга туппута качестватын хөбүләтибиттен. Ол киһи үсый очыртамын туттарбыппыт. Эрде боллагана аны фундаментмытын, теплый боллах фундаментмытын атын киһи кастауппыт. Келен неделе хигер туппута балагана эм битүтеде. Эме тоңору болалигне, оннук хайдары маннык оқтын бұл жаһан күрдік еді. Оннук хагалауппыт, жебит коробката 2 неделенен турбута, онна крышата хабылбыта. Онна ыламмыт түннүктер битин каягастарын тугунан бригенинен бөләйиппит, онна эхилге хылгатылы ылан хабан биспиппит бирөбитин. Аңартас коробка бытыгар, эти доставката, онтуката, мантыката, отсыпката, фундамена, теплый поллах 2 миллион 600 тенчаны бараппыт. Коробкатыгар, эти крышатыгар, водостогар, отсыпката, фундамена. Бригадам, эти кирәджер. 2 миллион 600, онтон материалын кантам болбукуну? Материалын кергеним барытын тугунан коратынан кериэджен. Лестор кеген деп курдук. 50 лет советская армия бар. Магын атомындык масатыгыр хиттен. Меха бу батча тухнады. Аны кергеним агата эппите жианныта бастыкы бесерети хотя бы тит маханын урун дебите. Бөгө болбунгана. Негенан касере куб тух тит масыл быта бу хараран көстөр хобур. Онна бу үрдүтэ сосна. Первый, третий сорт. Кайда соттагы бартын бачча нада биттен или бригадир гыт батын? Бригадир бут бартын хоттан. Бу бачча он агыстак брус бу бачча куб нада, лиственница бу бачча нада, доска бачча, фронтонга бу бачча каптагын барар, итечче каптагын барар. Онна тугате туг крышага бу бачча ден. Оны ми бихи тудан хагыр бутер болмананы маннык атты бутыгар хүбехит хоох. Ким дағаны тұтуынан жартанар білер кейбет соқ, онна болағына, қанна дағаны бияға көрбіт ағына запрещенная сетька информация оғақ оғады. Бары дальневосточный ипотекана манық тәріктелерге тұттырал бар еді. Ол ең кейі ұмпығын чымпығын білбәд, қайдақ от қолбаттырыры бастан тоқтан ағылықтақын, қайдақ газ келлердері, қанна экономиялыққа хөбүй, манны качествоға туға хоқ дейі күрдік. Оғық тоқтаған информация хоғада ол ең кығыямыд қас бейді қардыбытын бардың ұстоққа ден оны қағала ұппыд. 2 миллион 600 бараты бұд, қатшы бұд дейді, миллион 300 гараж бұдығар бараты бұд, 2 миллион 600 маны бараты бұд, онна олағына күстәқтек отан маны, қатшы қаяғына. Кығын. Аттарағына, ота бейге ағынар бұдың, хоттынар бұдың қайыбыд, хатыбыд, онна тан қатшы әме хатыбыд деп күрді. Ол онны кәрі боламыд, келер сыл, 2-тігінші хүрбе өсіл, мұсустар, ұйығар, уже маннып тұттар бұдығар хен бәлем қатшалақ дейбіт біді. Онтан қобыр бұл же тұттуда тоқпар отсыпката фундамена, онтуката қаны пақатын пақлята, тоқпар самарияғы гартия, 5 миллион 6 ағыстығын жаны бара өпіді. Эти барта. Тоқпар эти утепление теплотрассы барта. Тоқпар эти фольма ткань, эти тоқ изовер, изоспан, тоқпар. Беге жебет ағыстақ, бастыға тәгер бір ұтуер қостақ, ikisi тәгер үс ұтуер қостақ, 2 санузеллақ, теплый поллақ, онна обычный 10 ағыстақ бұрыс, профилированна еген болбаттақ, оны әйіл кетер арба болмағына
коробка бутын тутан бараммыт канапахалаты утарай. Канапахалы же үйебер бастыгын канапахалатым. Кергеним урут масчыга орбуп болан хем билер өт канапахы жабатын. Мен болана ташчыга вапы кейін хэ арбалитовай жега. Арай 5 минута канапахалатым онна этебин. Да бу нада хылава хулебит. 1 метріне бардым. Ол кайынтан кергеним өссө мен кеннебиттен төттүрі оңорда хобыр. Сыға. Няғына чаға аяқтақынде. Күйім да тейбі қаяут оны. Онтукай бұп болғана профилированный бұруғынан тұттуып бұтәбіті болғар разницата, маннық расхоп бұтыр 200 тегіншінің әлбақ болуқта әбет. Гынан мана профилированный бұруғы қана бақылаваттар дені бітсе. Оны бейген білей хоқ. Бұрысталан тұттан керін бардақ бітте. Онтан болғана, онтукай білеген аны үйер әбет. Бұрыстой бұруғынан тұттуып бұтын. Тоға детерге профилированный бұруғыз хорығыр болғана қаяғыстақ болар әбет. Маннык тыл үрер. Оны механа пахылы қанада бет, ол әме туға истената аппаян қалар әбет, оны көндірір бұдан ұстықтардақ ден, онты оны бияға аттан үшіге кәмсімәп бет, бұрыстой бұруғына тұттуып бұдан. Жилой площади дебені? Жилой площади туғын дұқымонынан 116 ғывай ағыз дәді. Онна болмағына чайты еті күрдік хас әйелге сылғар екетігінші хүрбе өз сыл мұсыстар ұйыттан тоғы ис оңғутын хағалауыппыт, онна ис оңғутын хағалыр бұтығар болмағына әме тұппыт жамутығар қаяуыппыт Гаврилға қачыстылатын әбіләбіппет. Бұл бейді көрір бұбай ғып. Оны Ол аттар эме он хону кихина внутренняя отделкатын битер биттер. Внутренняя тутудугар кинер төсүс хеттон тыгынча бу поактарына внутренняя отделка битер төсүс тыгынча кепсеп бит. Хеп онтон болбага үлете. Материалы. Ага. Хеп онтон внутренняя отделкага бейте миллион барауппыт. Он эче. Ага, юха тахарабта. Сас эхилки сахыгар внутренняя отделканы халауппыт. Внутренняя отделканы бучебит коробкатын туппыт жакихе наймалауппыт. Оно ага. Ага, внутренняя отделканы 10 күнүхинен оғыран бүттүлер. Онтан болбағына қанапақылан хағыладыбыт. Онны уже қанапақылаватағым мен. Тоқа объявленияға білдеріге керем мен қанапақылыр жонын аймалас бұдым. Ике тәсті же, ihe таға ағыз-тағызта же, ihe таға ике тәхі аутон тұғыншы өледі. Онна болбағына хүрбе тұғынша аңырдас пақлевудығыр бір ауыппыд. Үс неделя қанапақылауыттыры тон уғын хоғысады. Онна болбағына же бұл внутренняя отделка бұд бітті, онтан болбағына отопление тардар кехіне көрдәді бұд. Әме ол же WhatsApp группа бұдығар отзывтарынан бұл бұд. Александр болбағына опыттақ кехе бәйті тіріліктелер. Оны болбағына бұл жебет отоплениетін тарды, гараж бұд отоплениетін тарды, де уға ең емкағы қолбағына үлетігер сүз тоғын тұғыншаны бірауыппыд. Үлетігер бірауыппыд, онна бейге кергеменен бастан хағалыр бұдыр өйдер әтебет. Бейға отопленияны, бейға оту профессионаллар тұрдықтақтырден. Бейге хатабаппыд, бей ютубынан оны оңырады хатабаппыд ден. Тоға жетірген бетнестәқ, тугара сыға тұрда містәқ бітіна, тугара сыға пайкала містәқ бітіна уже тоқпарда насмар көверден. Бачоғына әйге бұл участыға атылағығыттын, кытары гараж кытын, жеғатын бартан түйіғазып тартып, бартал қас болды. Сербет 3 миллион 200 тыгынча, жевет 5 миллион тыгынча, миллион 349 тыгынча гараж бұд. Онна болвағана бұл сербет нағасып болған туатын бұғырын әме атсып қап бұд. Олеген барта қобан 10 миллион бұд. 10 миллион 5 тыгынча қайда болар. Барта. Ага. Гараж бұд болғаны қобыр 2 тәстәқ, автоматическай вороталақ, онна болғаны тоқ мас гараж. Сип панелен болғадақ.
Оны тугу сөбелиэнетей туох ырахаттары көрүстүгүтүй бу бэягат тут самостроенан туттаргытыр. Ота ырахаттары көрсүбэтибит диэхпин баарабын. Тога диэтерге болбаагына бэйге материал бутун бартын бэйбит ылар этибит. Бэйге профессионалларга отзывтарынан обратись к мыппыт. Қобыр уверенная этибит. Бу киһи биэха элбэх коһу агы хоға, бу киһи биэха эрэллээхтик оҥоруоға ден. Онна болбаана материал бутын бартын кинилер эппит списоктарынан спецификациянан баран атылаһабыт, бэйбит аҕалтарабыт. Онна болбаана отон туомит эвинада детаанан докупайдыр этибит. Онна тухта онну нааш өйдүк тутуннуут дианыбыт. Тухтаана нербэ хаата, нербэ браана хоғада. Строительная компания такой болбахта. Атак бастан строительная компания проектынан ордах бити, бу тохатараллар ди социальная сеть маннык же бу батча болар эгенден бу же не ахтар быппытыгар 7 миллион 400 тыгынча дебиттере. Онтон биһиги бэйбит ол тух қас бирди болттатыгар тугар утепление теплотрассы бартанаган 5 миллион аутонагыс тыгынча тутуннут. Иккеттен тақа миллион экономиялатыбыт, онна тоқтағына качестватыгар маннык сүтербәтибит. Чати курдук же тутутугар бастыкы бери битен түмүктүүбүт. Бүгүн бэбит тух ырахаттары көрсүүбүтүн, тугу сүбелиэметей ден бу бериге хоройдур курдуккына хомуян материал оңора хатаатым. Онна аныгыскы өссө даганы бу туту тематыгар берилер тахсыхтара. Бу бастакы выпуск сүрүн сүбелерден болар. Онтон 2 выпуск боллаанан фундамент тугунан болууга участогы хайдахталы, участокка жени хайдах тутуу тугунан сихили. Онтон 3 выпуск бу жиэгэ хайдах коммуникацияны турурар тугунан эме сихили эксперттер эме комментарийдарын киллер ягам. Онна бу уоту гахы киллери иген тематыгар эме туох нюанстар бааллары хайдах бу каннык специалисттер хайдах эме оңоруохтарын сөбүй документ белемнээхине иген тематыгар ол кеннеттен келер выпуск бу же сүрүн бу проега дизайн обзор урумтур деп курдук. Сети курдук баран хиэхпит оннаттан көрбүт жоңго баргытыгар мактал суруттара ликтер сурутуң подпискаланның бу тухалах деп боллахатынан сүрәхте баттаң лайк турорун комментарийга суруюң бәягыт санагытын онна эһиги туох ырахаттары көрсүбүккүтүн эһеме бәягыт опук кутуттан үллестеңет комментарийга суруюоккутун сөп мактал баргытыгар туох тивне аныгыскы көрсүөкка диэри.